impano ibyo abatoza bavuze uko amakipe yitwaye ibyo ba nyiri ma ekipe batangaza n'ibindi byinshi bigenda bigaruka mu nkuru by'umwihariko zandikwa ku mupira makuru wo ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona zigiye zitandukanye zirimo y'Ubwongereza, Espagne, Ubudage, mu Butaliyani n'ahandi hose nizo bombatira nkazana hano kuri Kigali Sports ubundi nkazigutereka imbere ukazumva mu matwi ariko unacishamo ubibona mu buryo bw'amashusho. Mwese nongere mbifurize kubwa neza mbahereza ikaze kuri Kigali Sport. Nge ndi Fredizo nongeye kugaruka mfite ibitwenge akamwenyu ibineza neza bijyanye n'inkuru ngiye kubambaganira y'umwana w'umunyempano udasanzwe ikipe ya Manchester United yamaze kuba yibikaho yasinyishije w'umuhanga cyane mukuye mu Muri Valley direct Tottenham Hotspur. Akaba umwana w'imyaka 18 n'umuwinga kinaca ku ruhande rw'ibumoso uje kuba yacalenjinga ku buryo dushobora no kumubona sezo itaha abona iminota kubanzemo I doubt ariko gusimbura ndamubonamo nk'ibisubizo ibitego ashobora kubitsinda yewe muri sezo ikurikira ngiyi akaba yaba umustarter. Amazina ye ababyeyi bamwise ni Tynan Thompson uguzwe na Manchester United avuye ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu mwana atanzwe miliyoni 4 z'amapaundi ziziyongeraho izindi 4 za add-ons bikazigira miliyoni 8 z'amapaundi ku myaka 18. Numwe mu Bongereza bakiri bato mu myaka batanzweho amafaranga menshi bavuye mu ikipe imwe mu Bwongereza bajya mu yindi, cyane ko Manchester United isoje deal. Uyu mwana amaze iminsi mu biganiro na Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund zombi zamwifuzaga nk'ikipe zizakina imikino ya Champions League. Uyu musore sezo itambutse akinye imikino myinshi cyane mu batari y'imyaka 18, mu batari y'imyaka 21 ndetse no muri UEFA Youth League. Ndavuga ariko mu equipe ya Tottenham Hotspur overall muri iyo mikino atsindamo ibitego 13 anatanga assist 6 aribyo Manchester United ishingiyeho imusinyisha nk'umwana ugiye kuza kohereza ibisubizo nk'umukinnyi wo ku mpande. Ukuntu bimeze uyu mwana arita azamurwa mu ikipe nkuru, ariko igihe Manchester United none ku rundi ruhande yazamugurisha Manchester United yabona umuguzi we 20% by'ibyo azagurishwa byose bizahita bijya ikipe ya Tottenham Hotspur nayo itamurekuye kuko ibyishimiye ahubwo iri kurwana n'ikintu cyo kuba koze transfer ziremere cyane ubikabigeza ahantu ho kuvuga ati kugira ngo twinjizemo biradusaba gushora, kandi umukinnyi twirereye kumugurisha ibimutanzwa byose byinjira nk'inyungu 100% bitwemerera guhita tubisubiza ku isoko tukaba twabitangamo abandi bakinnyi wenda dushobora kuba twasinyisha bakinjira muri ikipe ya Tottenham Hotspur. So Manchester United yamaze kuba imutangaza bavuga ko batewe ishema no kwakira akakana kaganga cyane Tynan Thompson gatazirwa Ty Tanaya Ty ako kazina mutangire mu karepete sasa. Impamvu rero uyu mwana ari kumuvuga nka twenga cyane numwe mu bakinyi nabonye Manchester United ifiteho expectations zo ku rwego rudasanzwe guhera ku buyobozi kugera ku mutoza. Anatinye mu masaha make akigera i Carrington akimara gutangazwa official nk'umukinnyi w'ikipe yahise ajya gutangira imyitozo aho yakoranye n'ikipe nkuru y'ikipe ya Manchester United. Uyu akaba umwana utarabonye iminota myinshi mu ikipe nkuru ya Tottenham kuko yagaragaye kuri benshi mu mikino ya Champions League 2, umukino wa Carabao umwe n'indi mike ya Premier League, ariko nigeze abona iminota kurya debuting game ye hariya muri Premier League cyangwa se muri amarushanwa akomeye byatumye atabona iminota yagiye gukina muri Tottenham Hotspur. Biri rero mu byo Manchester United mugure inamwiza bavuga ko ari umwana wagiye gushyira muri pathway nziza ku buryo no muri Manchester iminota ashobora kuba yazayibona Tynan Thompson. Guhita agaragara mu myitozo ya Michael Carrick byahise bitanga ibimenyetso by'uko uyu mwana agiye gutera ikirenge mu cyo waguzwe nawe muri iyi shusho witwa Eden Heaven avuye muri Arsenal, none akaba amaze gukina ikipe ya Manchester United imikino 24 muri senior team mu ikipe nkuru. Uyu ukaba mu gihe Manchester United yamaze kwinjiramo wo kuzajya ireshya impano zose z'abakiri bato bari gucaracara i Burayi bagahita babibikaho. So uyu mwana rero nkuko byagendekeye kuri Eden Heaven, nibutsa ko Eden Heaven aza muri Man U yatanzwe miliyoni 1,500,000 araza azana afite imyaka 18 sofa amaze gukina imikino 24 ni umudefenseur w'umuhanga. So muri ya cadre rero witwa Eden Heaven yaziyemo niyo mwana witwa Tynan Thompson nawe aguzwemo, ariko uri kumva ko none igiciro cyatumbagiye kigiye kwa miliyoni 4 ziyongera izindi 4 zizaba 8
ku myaka 18 ayo ni amafaranga menshi. So uyu mwana yitezweho byinshi bidasanzwe, wagiye akina amakipe y'abato menshi y'Ubwongereza, ndavuga ama under ages, ariko no muri Tottenham akina imikino myinshi ikomeye cyane uko nabigarutse, yagiye agaragara kuri bench z'imikino Champions League nka Paris Saint-Germain, wa Borussia Dortmund ndetse na Carabao Cup ubwo Tottenham Hotspur yakinaga na Doncaster Rovers. So uyu mwana rero ni umwe mu bakinnyi bato Manchester United yinjijemo ibonamo ahazaza mu buryo budasanzwe cyane ko nabonye ari nundi bashaka ngo guhita bakurikiza witwa Karim Kasim wifuzwa na Manchester City n'ikipe ya Liverpool, ariko still ikipe ya Manchester uyu ngabaye wa mbere uri bubimburirwe cyangwa se uri bubimburire benshi bari buze kumukurikira bakiri bato, ariko uyu wakaza ari umwihariko kuko agiye guhita atobora cyangwa se yinjira mu ikipe nkuru y'ikipe ya Manchester United. Muri Tottenham nabonye abafana bayo bababajwe nino deal, bababaye pe, bavatu uyu nguyu niwe ari kuzadufasha mu myaka myinshi iri imbere, none aragiye, ubwo se bizagenda bite? Ariko umutoza Dezerbi mu kubisona avuga ati namwe mureba aho twinjijemo, hari ikipe dushaka kubaka igomba kubanza kwegera ati wenda academy kacu karacya producing n'abandi benshi bazagenda baziramo. So profile y'umwana rero niyo ngiye kukwinjizamo kugira ngo umumenyeho buri kamwe, no muna mumboni zawe utazatungurwa, uzavuga ati Fredizo nyamara yari yarankebuyeho gatoya, yarambwiye ati bamaso. Manchester United y'umwana imukuye i Londres nkuko yabikoze kuri Eden Heaven, nkuko nabigarutseho mu mujyo wuko yisanze yarahiriwe kuri Eden Heaven, kavuga ati nyamara twabyongera ko noneho mu bajyanye n'abaduhereza ibisubizo mu gusatira, kandi umwe muri beza bari bahari mu mupira w'Abongereza bakiri bato nitwa Tynan Thompson. Uyu mwana The Secret Scout ni urukuta rwo kuri Twitter cyangwa se ni page yo kuri Twitter ewan ikurikirana impano, ikintu cyitwa talent yose ikomeye, tala imana idasanzwe iri ku mugabane w'Uburayi. Abatipe sinzi kuno bikora, ariko baba bamufiteho amaso, radari zabo zaramaze kumugeraho. Niyo breaking nkuru bavuga ati Manchester United iri kureba ukuntu yasinyisha umwana w'imyaka 18 muke muri Tottenham Hotspur. Ibiganiro kararo tangiye mu cyumweru cyatambutse ati bashaka kwita akora medical mu buryo bwihuse cyane, akaba umuyinga uzahita aba integrated mu ikipe nkuru ya Manchester United. Yari The Secret Scout yabanje kwandika inatumenyesha ko Manchester yifuza uyu mwana. Nyuma nta gutinza aba Manchester United mu cyumweru gitambutse ku munsi wo kwa gatanu bivuga ko uyu mwana yahise atumizwa i Carrington, ari nabwo basozaga dossier muri Tottenham Hotspur ku kijyanye na paperwork, bagisinyeta akora medical, and then noneho mu ijoro ryatambutse nibwo hahise agaragara amashusho yatangiye gukora imyitozo mu ikipe nkuru ya Manchester United, kuko numwe mu bakinnyi b'abahanga bizerewemo. Akaba umukinnyi Jason Wilcox bivuga ko izi deal nk'izi ngizi ari we wazigizemo uruhare, by'umwihariko ngo ni nawe wapushinze deal ya Thompson kugira ngo ibe yacamo, kuko abona azagira ngo you can be sure he will be a big success. Mu magambo y'umugabo witwa Jason Wilcox ati yizeza abi Manchester yuko uyu mwana azaba success idasanzwe nini, azabafasha pe, kuko numwe mu bakinnyi b'abahanga cyane. So uyu musore nkuko nagiye mbivuga yagiye akina amakipe y'abatenegeje imyaka igiye itandukanye, ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yewe no muri Tottenham Hotspur. Akaba amazina ye yose uko ari atatu ari Tynan Thompson, ufite akazina ka Torres rwose. Yaravutse mu 2008 ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane, byumvikanisha ko afite imyaka 18, avukira i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, anakina ikipe ya Tottenham Hotspur. Umwanya we ni ugukina ibumoso asatira left winger. Amakipe yakine y'abato mbere ko ajya muri Tottenham nitwa Lambesh Tigers, ibisamagwe by'Lambesh. Niwe yatangiye amakiri muto, nyuma ahitaza ikipe ya Tottenham Hotspur, azajya mu makipe yabo asa nkaho yegeye imbere U21s, UEFA Youth League, U18, atangira gukubita sasa. Uyu mwana aje mu ikipe ya Manchester United nyuma yuko imushimiye ibintu ndi bugarukeho bigera nko kuri bitatu. Icyambere ni umwana uri so exciting, wagahebuzo utangaje. Icya kabiri ni umwana uri direct, iyo afite umupira igitekerezo cye ni imbere ashaka izamu. Mukaya nahoze ndeba highlights, ni umwana wakira umupira mbere yo gutekereza gusubiza inyuma ala ruboneka nkaruboneka, atekereza imbere. Ese na dribura, ni umuhanga mu kudribura,
acenga agenda imbere ashaka incundura ni umuskwara nabigarutseho ibitego 19 ibitego 19 yagize uruhare mu bitego 19 13 na assist 6 agashye ikintu cyanongoye nuko mu mikino ya UEFA Youth League ya Champions League y'abana bato yatsinze ibitego 7 mu mikino 7 ni umuskora ari so direct abashaka izamu icyo kikaba cya kabiri cya gatatu ni modern goal scoring winger baba winger bagezweho batsinda ibitego pana babandi bakina bacenga ukadiribura ushaka macross mumukurire muri kanki ya Mbappe akiri muri za Paris Saint-Germain cyangwa za Monaco winger utsinda winger udepoza winger usetsa incundura modern winning goal scorer nuko ameze akaba umusore muremure baba winga barebare murabona nk'urugero reka mbaye nka Bradley Barikora Jan Diomande zirataye niko gasa nako gafite taye isa nk'iyegutso gatoya ariko reka mbaye ishusho yagutse nk'iya Marcus Rashford kuko no mu mikinire ahuzwa cyane n'umutaramu witwa Marcus Rashford uretse ko ibijyanye n'umubiri we nyine ntago ari nk'wa Rashford aracyari na muto ku myaka 18 ntago afite physicality nk'ya Rashford cyangwa se nka bino byana bya Jan Diomande ariko nawe ya peswa kundi Rashford afata umupira asesera agenda aguruka cyane ariko uyu mwana wakagira akakalite ko kuvuga ati we ni modern goal scoring winger ikina Rashford nuko we igitekerezo cye ari ugushaka box atsinda ibitego we Rashford nigeze kubona bigaruka gana na Garine kari muri Barcelona avuga ati ngewe gutanga imipira ivamo ibitego biniyohera kurusha gutsinda n'umukinnyi ikintu cyo gutsinda si ibintu bya Rashford pe kandi ujya no kureba sometimes yarya biterekamo byiza nasizishize yarabitsinze 14 ariko he is not a goal scoring winger rero akakana ko nakana gatereka mu rucundura akaba zimwe mu mano ziri finest talents zicuriye muri academy ya Tottenham Hotspur nayo mpamvu nyine nahoze mbigaruka abafana b'ikipe ya Tottenham ngo batanejejwe na gato ni transfer y'uyu mwana wasohotse muri ikipe no mu buyobozi bwa Tottenham bari disappointed ariko bijyanye n'icyo Manchester yabahaye ngo ntago bari kucyanga miliyoni 8 z'amapaundi z'amafaranga make enye za initial payment nenye za add-ons ati amafaranga ntago ari make cyane ariko nibikwiye ko babaye disappointed no gutakaza ng'impano nk'iyi ngiyi so uyu mwana ariko nubwo aje mu ikipe ya Manchester United ntagaje ngo umwanya ari awugarantishijwe cyangwa se yijejwe umwanya ngaraza gahita abanza magomba kuhanganira kandi mu kuhanganira ntago ari buhanganire mu ikipe nkuru gusa kuko azajya acishwamo ngana manorwe mu makipe y'abato so mu makipe y'abato hari utundi twana tugera kuri 2 karama kitwa JJ Gabriel kakane imari gateye ubwoba nako gakina kuri wing kaba gasatira cyane amacenga ni menshi bazahanganira umwanya n'undi yitwa Noah Ajayi nawe uteye ubwoba uz'umupira mwinshi cyane abo bana nuko ari batatu bakina kuri ngiyi ibumoso bagomba kuzazamurwa muri Manchester United baje gutanga ibisubizo ariko by'umwihariko uyu Thompson we muri Manchester nkuru igihe akerekana ko ari icyo ashoboye nta kabuza ngo kariki rwose sometimes ajye muhereza iminota nko mu mikino za FA na za Carabao mutegereze birashoboka cyane sezishize muri Premier League y'abato yabo ya kabiri yakinye imikino 16 atsinda ibitego 3 assist enye muri UEFA Youth League kina imikino 7 atsinda ibitego 7 atanga assist 2 niho yanyemereje uruharugwa rw'ibitego 9 mu mikino 7 gusa muri League Cup y'abato yakinye imikino 2 atsinda ibitego 2 muri FA y'abato akina umukino umwe atsinda igitego kimwe so uyu mwana numva ko cyakina garutseho cy'ibitego kabisa mu maguru ye biri mu bitego 13 na assist 6 hano mu mikino ndebye neza overall nyiteranyije irahita 26 yes 26 overall FA y'abato League Cup y'abato UEFA Youth League ndetse na Premier League y'abato ya kabiri aho hose rero akaba ari performance yerekana yabana nazamurwa mu ikipe nkuru ariko still nyine nyabona iyo minota mu buryo buri open akaba mu kigo wa Manchester United yamaze kuba injamo so mu byumweru 31 bitambutse hari agapage ko kuri Instagram kitwa England Youth bwo na makipe y'abato y'abongereza bijyanye ariko n'abakinyi babo kagenda kabaza abakinyi bakiri bato batanga ikizere kuba bazafasha abongereza mu myaka myinshi iri imbere hari utubazo bagenda babaza n'uyu ndabona Tynan Thompson bigeze kumubaza utubazo dutangaje turimo kumenya umukinnyi akanobagiriremo mwiyumvire namwe rwose hano ikibazo cya mbere bamubajije barambwiye ati se ikipe yawe ya mbere wakiniye yari ihe
twayigarutse bayita Lambert Tigers nawe ndabona ari yasubije ibisamurwe by'Irambeti. Ikibazo cya kabiri bamubaje ati ese ninde mukinnyi ninde muntu ukwinspira mu mupira w'amaguru, who is your biggest inspiration in football, umuntu ukwinspira ukumotiva nyine. Asubije avuga ati ni papa wanjye, my dad. Hanyuma aramubaza ati ufana ihe kipe cyampaye nka mwana koza gashya tayi koza gashya, what club do you support? Yasubije Liverpool. Barakomeza yifanira aje Manchester, uyu muhungu burya yifanira ikipe ya Liverpool. Umukeba wihe byose wa Manchester United. Ikibazo cya kane baramubaje ati what is your best moment in football so far? Ni igihe cyageze mu mupira w'amaguru cyaguteye ishema ukanezezwa kikakunezeza kurusha ibindi byose. Aravuga ati ni igihe bantoraga mu ikipe y'abakinnyi imyaka 17 y'abari bagiye gukina igikombe cy'isi. Ikibazo cya gatanu ni ryari watangiye gukina umupira w'amaguru? Tynan Thompson yatangiye gukina umupira w'amaguru ku myaka 4 years. Ashaka bajye bawukina abahungu ku myaka 4. Wari uri mu bicyo uri kundeba turi kuganira aka kanya, wakoraga ibiki? Nkaba narinzi kijya mbere muri isi y'abazima. Aka kana rero nibwo katangiye gukina umupira w'amaguru ku myaka 4. Hanyuma ikindi kibazo mbona cy'ingenzi hano, how many times do you train a week? Bitoza inshuro zingahe mu cyumweru? Umwana yaravuze ati 5 times a week, inshuro 5 mu cyumweru. Ariko bijyana maybe nuko aba ari abanyeshuri cyane, ariko ni mu minsi byumweru 31 bitambutse kumva ko haciyemo igihe rwose. Ubu ngubu ni every week buri munsi muri weekend ya match. Ariko by the way hani n'imyitozo kandi muri weekend bafite match koko nibyo, no mu migizi ama Champions League y'abato yarakinaga 5 mu cyumweru sigake. If any, what pre-match preparations do you make? Timbere yuko ukina umukino nimba koko hari igihari, icyo ni igihe ukora mbere ya buri match. Aravuga ati I make sure I listen to music before the game. Ati rwose ngerageza kubikoraho, nkagerageza kumva umuziki mbere yuko njya gukina umukino. Hanyuma aramubaza ati wibona he mu myaka 10 iri imbere? Uyu mwana aravuga ati playing in the Premier League and Champions League and being regarded as one of the best players in the world. Mwana urabona ko afite inzozi. Ati nge nibona mu myaka 10 nk'umukinnyi wa Premier League, uzabukina muri Premier League ndetse na Champions League. Ikindi rwose ndumwe mu bakinnyi bafatwa nk'abeza ku isi, regarded as the best players in the world. Uri mwana urota kure nabwo aba ari sawa cyane, araza kaganira izo nzozi. Nyuma ikindi kibazo hano ndihuta cyane, what is one piece of advice you would give to someone aspiring to play for England one day? Ati ni ihe nama wakiye nk'umuntu urota kuzakina ikipe y'igihugu y'Abongereza umunsi umwe? Aravuga ati ni ukuba umunyamurava nkakomeza nkenjoyinga njyewe nkaryoherwa nanjye, being brave and enjoying myself cyangwa se yourself. Ifungura mbere yo kujya kuri match. Mwana yavuze pancakes, umuceri cyangwa se salmon. Ubwo hano nzimo umuceri n'udu pancakes aka salmon, abakazi mumbwire ngo nagaki nge simbizi. Ikibazo cya 11 bamaje baramubwiye ati ese ujya ugira igihunga ugatitira mbere ya match? Aravuga ati bamubaza ati se nimba bijya biba koko ubyitwara mute? Mwana avuga ati reka no, I don't feel nervous. Nge nta bintu byo gutitira, nta parapara, nta bintu by'igihunga ngira mbere ya match, mba ndi tayari cyane. Akabiri Tynan Thompson Ty, agasore gashya k'ikipe ya Manchester United. Abafana ba Manchester bamaze kumufuranga ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhungu Instagram ye yitwa Tynan, akarongo ko hasi karambuye double T, Tynan akarongo ko hasi double T. Account ye iri verified, ndabonaho profile ye yambaye umwambaro w'umutuku wanditse izina rya Thompson, ari muri Old Trafford. Yamaze no kwa guhindura rwose, akaba akurikirwa n'abantu 62,000. Abantu 62,000. Iyi ni stade ya Liverpool yose yuzuye, wakurikira abantu 940. Akaba ari umukinnyi rero mushya w'ikipe ya Manchester United y'imyaka 18 yamaze kuba yibikaho, yamaze kuba isinyisha ugiye kuza kwinjira muri ikipe mu mwaka utaha w'imikino. Amaze no gutangirana iyo myitozo na bagenzi be. Ubwo by the way binashoboka ko mu minsi iri imbere twazamubona
adebitinga cyangwa se akina umukino we wa mbere mu ikipe ya Manchester United. Birashoboka cyane kabisa. Nshingiye ku byo nkurikiranye ku ma video ngiye hano highlights nzifite imbere yanjye, namwe mwaza kuza kuzishaka mwita Tynan Thompson. Ndabona ko ari umwana pe ufite impano pe. Ubwo rero eka turebe ese Manchester United mu yindi mikino ifite iri imbere, kuko baracyafite imikino ya pre-season nagiye nyigarukaho. Bari buze kuza gukina igera kuri 5, bari bukina na Rosenborg, bakina na Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds ndetse na AC Milan. Yo ne mikino basigaje ni imikino 5 basigaje kuzakina, ko bamaze gukina n'ikipe ya Wrexham, bahite basoza batangira bakina na Hull City muri Premier League. So muri iyo mikino 5 birashoboka uyu mwana hari igihe azabona iminota, ubwo muri maso by'umwihariko ku itariki 24 z'ukwa karindwi, mu gihe nabano bakinyi bakuri batari baza benshi bakiri mu mavakanse. Of course ndavuga ba Uteye, ba Bruno, mu gihe batarajoininga basesko bagifite tubazo tw'imvune, uyu mwana babona abonye iminota cyane ku itariki 24 z'ukwa karindwi bakina na Rosenborg, ndavuga ikina n'ikipe ya Manchester United. So Tynan Thompson, iryo zina muri shishimura ahantu mutsimbe igihe rwose azabemeza, uzagaruke kuri Kigali Sport uvuga ati we Freddy izo byari sawa cyane. So gushimire rero wowe tubanye kugeza muri iminota, ariko mbere yuko nanone signing out cyangwa se ngenda umuntu utarasubscribinga rwose ariko tubana umunsi ku wundi, kandaho rwose, kandaho ibyo 8,000 tugeze ku 10,000, twihutisha cyane turebe ko byagera ande nimara kugera mumbaze ngo ibyo watwemereye birihe, kuko ngiye bagase cyane karapfundikiye muyishiwemo byinshi. So ubwo rero komeze mwiteho, witeka komeza abandi. Ndiracyari Kigali Sport, ndiracyari Fredizo, hasta la vista.